Znamo da je čišćenje kamenca veliki izazov u industriji održavanju životnog i radnog prostora zanatstva. Kamenac možemo efikasno ukloniti kiselinama, ali znamo da kiseline oštećuju radne površine koje čiste i smetaju za zdravlje korisnika koji radi čišćenje kamenca. Umjesto kiselina predlažemo sredstvo za neutralisanje kamenca koje efikasno čisti kamenac, ali ne oštećuje plastične, emajlirane, metalne površine i nije štetno za zdravlje korisnika. U pitanju je koncentrat, pakovanje od 5 litara, razređuje se sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 u zavisnosti od debljine sloja i starosti kamenca. Namijenjen je za skidanje kamenca i u zatvorenim sistemima kao što su grejni sistemi, radijatori, pumpe i u otvorenim sistemima, odnosno na otvorenim površinama kao što su sanitarne prostorije, aparati za kafu, toplu čokoladu, mašine za preradu vode, proizvodnja pića, gaziranih pića i sokova. Pre upotrebe obavezno se koristi adekvatna zaštitna oprema, zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Sredstvo za čišćenje kamenca možemo nanositi ručno, ali preporučujemo da se nanosi bočicama zapremine od pola litra, 1 litra ili bočicom koja stvara visok pritisak i fino raspršuje zaštitno sredstvo na površinu koju želimo da očistimo. Bočice su napravljene od jako kvalitetne plastike, imaju diznu koja reguliše da li želim da sadržaj koji se nalazi u bočici usmeravam kao mlaz ili želim da od sadržaja koji se nalazi u bočici napravim finu maglu. Kako koristimo čistač kamenca? Koncentrat od 5 litara preporučujem da sipamo pomoću slavine, specijalne slavine za doziranje iz kantica od 5 litara. U bočicu sa raspršivačem sipamo polovinu sadržaja i ostatak sipamo vodu, tako da smo dobili razmeru 1:1. Ovdje imam jednu prohromsku posudu u kojoj se vide naslage kamenca. Sredstvo nanosim direktno na površinu. Posle određenog vremena koje zavisi od debljine sloja kamenca, dovoljno je površinu očistiti papirom i dobro isprati vodom. I vidimo da je površina čista bez tragova kamenca. Efikasno čisti kamenac, ne oštećuje metalne površine, ne smeta plastici, gumi. Efikasno uklanja kamenac, ali nije agresivan za radnika.